in zawain che bai ule voin hi July ni sari sang ni le somni pakhat ni lai ni ania voin chu jail atanga chuak journalist mi panga te thil ton ti thu hi lo ngai thla ila military council ten sarkar na anlak thlanga chung zuni somthum sang ni le somni pakhat khan sipai te kal zonga che an man zinga mi sang ni chuang chhuwa zalen to an nia heng an man te hi journalist mi som pani le movie lemchang thiam mi pakhat le kabia seya poik te an ni hloma heng an mi man an chuatak journalist zinga mi an man dan le zel an om dan te chu iyawari media chuan heti hian azota ko awmiutan news reporter iyawari times chuan achunga thil thleng heti hian asoyani sipai pariatin ina min lukhung thut maya eng emo ka in no por nuwa min vopop maya kana ka min chir shepa ka biang vela min so chor chora ka muite a thler nuala min hroi chuak ta ani nangni news reporter te hi sipai chanchin diklo zong in thu in chhuat thin ti in min dop chiama tol chunga sipai te che dan ani lo zonga ziak angin min ngaya sarkar na anlak hlim sipai te che dan vel chu ka account atangin live ai post a oma hei hi min chawna ani ida donem ti pa chuan min chule hrepa min zot non on ona maupin police station a min zo ma saktum chuan rin ain min khoina khop mai ka hmai adukin avung veka ka hmui vel a thler nual boxi chumi zan le anak tuk ni lengin na tuarin ka mulai thailo sipai te do zonga min puna wangin mi pasari in min sui sakron ani bera tui sikno chan ve tangial pokalem thai boxi lo engai tuana nge ka nei ti po ka hreto lo ani ber mai ani ni nuwa chuan khala ya somni pasari lama min nuk phaile a hemitum chuan min khoi em san to lo an zona te chu dik takin ka sang zela chumi nu chuan maupin zela ka chu ma lo min khar nan ta ani kasim ka te chu an khoi ching pen nuala voice record pasari an mu thu an soya iyawari ri jentan ral thuam supply tu a min pu le a tu onge ti hriat lo in biak na angin voice record min ngai thlak tira tu ti ka he box si lo min man ni atangin thakhat le ni som pakua zela min khunga lokapa ni thum ko om chung khan ka phone ka mang lo reng renga thisen chuak khop chuan min soi sa em lo ma se ka pum anaber tuna chuan ka zi om to a ka hnung jang nak nem le nak ru te ana thuma om zon vela mi a no de ut uta khuwa vo de hian ana zual dewa alum de hian a zi om deu penal code section zanga panga e aman jail tang te hi min khoina vaklem lawa police te pon min soi sabok lo military secretary le SB te po antela sipai te bok hian an kut thak sik tlak nan min mang ani bermai ti in asoi ani democracy vision editor kuzotin na soidan chuan tan in atanga an chuani ve khan engma soilok om lovin min chuale hlol maya lung in tang an chuati thom chu kan thevena a kan in ring phalo tang veng tu te anon lut thuta min kai chuak ta hlol maya ni tuna chuan kar ni vel kan chungte bula kan ha chol phot anga kan hapa ngai journalist lam kan chunjom le anga he revolution hi a hlotling ma lo chu kan bei zel don sipai te hne na kan chanchin kim chang a om to awangin an du du huna man theidin huna kan la om meka lokap atanga lung in puya om ang kan i tak chu then khat an man te chu facebook a thil pakhat an post wang ringota man te an ni hlom ti in a soi ani kubungia nei freelance news reporter soidan chuan kaini ho chu zela min hroilu top ani bermai police ten min zot hloma midang tang te chu an vorak tur tora kaini ero chu min khoi san lo compound na du du kan ai in thaya chung ten ai tur min thon po kan hming chu in ziak ma se engte ual kan chang meu lo a hmuna ai tur min pek chu lem har sa tak ani an dan jam zinga ti thailo kan ai nuala taimatakin na in thok tur ani tia thupek chu ti luina ril khoi thei thil ani awangin journalist mi pasari te chu room phui taka min kal hnan mi a chumi hnuwa political awanga tangte an soi sakna ruma min dale a chuta politics awanga tangte anga in ngai sakadu lo thu ka soya kan in ti thiam lo na samai chumi atangin tangveng tu warden te chuan minhok sak ani hi ti in criminal case te omna lama min son le a chuta ni sompriya zet min omtira pon chua chu soilo tong an phal lawa ti ti le tong in om chuan hei aya hri om huna son in ni ang ti in min vo deuh chena vuak le kut thak chu a om thran lo ma se ril ru ati hnualin ati donga pon chua thailo nen som takani hei hi human right kal ania min chua tir po in intiam kamna ming sign a om thran lo tuna chuan chol hadam na hun ka hmang meka karil runom lo na em pakhat chu kan then oma bompuak in emo kang mai chuak ta se rin lel wanga min man le ka ring tlata ril ru athlamuang thailo ani ti in asoi
Kusoya Zathun freelance reporter soidan chuan in Saint Zela tang hote chuan ming an lam diat diata chair do sana thu in kaini chu chuata min thutlar tirpu ta journalist palai ho rual le sarkar na thokpo an tel nual mai no pangdeu le upalam chenin na taktakin min zil shepa ani ni nuwa chuan room khata mi somriat omna a mi pali an thur chu azinga ka tel ve a khar khibna ruma min da a ni khat le zan khat ko oma min chuale a alim chona chuan police ten phone in ka chungte min phone tira anuwa zalen takin ka phone thaya ka riselna athat thute ka ril thin he room politics awanga tangte anti dan thin silaya chutte chelewa thudrengte ole anga tleng tir le ui setlan ang chi te chu min ti tir ve lem lo min man hlim kha chuan police te nen kan tong tam dewa an office atanga sipai hmuna min suai kha ania kutthla ka tuar me ulo tan ina ka lu hlim kar ni vela chuan mi an la tlema room khata mi somnga somruk vel kan oma anuwa phei chuan mi somriat kan chuang der mai muddon po in asir zong in emo ketomte angaya ari om ve khop mai section zapanga ea anman te hi human right paljut angchu an nilawa room khata in ho zinga damlo khosikte anom nuala zu ni somni pariat sang ni le somni pakhat khan sipaiten mi sompanga anon da bel le a chumi zinga mi pathum te chu covid rikai rin helten nia wangin mun thana an da a midang te po home quarantine angin da ran an ni nual damdoi po an pe ve zela tuna chuan chhuak an ni to a engma tiri lovin kala ommai maya ka hlau thon jok pakhat chu minman le palang ti hi ania amasa apo khan engma tilovin minman ringot kha ania ti in asoi kuyemiu khan Myanmar Press Photo Agency soidan chuan minron chu adon tum khan ka chuak don nge don lo ti ka helok sa lem lawa ti dan pa ngai angin ka thungar ngar chu ania minman lim khan sipai hmuna min hroi ve lawa zela min dalu topa sipaiten politics awanga tang lock up le jail tang te hi human right dan kalzonga che ka hmunuala na chu an tholui tir san lo section zanga panga e wanga anman te hi na an tholui tir thina jail tang te hi vuak le kuthlak anom san lo kum som pariat latling lo man an nei nuala kum upalam to dam lo te thlengin an man khoma dam lo wanga jail chunga boral mi pathum ka hmubok tuna chuan chhuwa ka ni to a journalist lam tho chhun zom ka bai seile a engtin nge ma ka lak don eng angin nge ka invent don ti hi ka in ngai tu a photang kei chu ka chuak le to na a zela ka thian te hi tun ai khir le hri omin an om karing tlata midang anglo takin khuak khirna hnuaya lom zel tura hian invent thiam apoimo nga tang ti in asoi rengun lam lo ngai thla ela renguna chengte boina dangina chim le ta renguna sipailamin electric bill pelote disconnectan rengun khachunga kamayuet miau dokong le dokong seikan mun telin township tamzoka zun ni ruk chonhulama tangin EPC pol chuan baika kalkwalin electric bill pelo inchu an current sui chepchatin an disconnect sakzel ti hriat ani tual chung om mi pakhat chuan miau dokonga electric bill pek na office atangin current pona suite chu an chepchata miau dokong pin lungkong puya veng number somthum pasaria antina sahle ani kaini invela po meter bill kan pelo hloma bill pek na office mi ten local nuwa current chu achenga lani ti in asoi ani chutiang bokin dokong seikan township chunga veng number somnga pariata po EPC lamin intina alutin current sui an chepchat zel ti hriat ani tual chung mi te chuan bill kan pek lo wangin intina kalin an disconnect ani bera EPC electric department hian veng number somnga pariata an boipui mek ani bill peturin an silngal zel bokani ti in asoi tundin hmuna chuan mi puilamin firfiak military council daudalnan electric bill pek lowa chen lakna an kalpui meka national unity government NUG ya electric and emergency department po in bill pelo turin thu chu alo siam to a bill khon tu chu ram phat san tu an ni thu le blacklist da an ni tur thu alo soi to bok ani tudang lo ngai thla ila dokong muted seikana veng number somriat pariat na venglal khin u le a driver ka hluman ni nimin July ni ruk zandar sari khan rengun dokong muted seikana khin u le a driver ka hluman ni thu tual chung mi ten khetet media an shil ani luwar khin u a tia mi hriat lar le a driver te hi office atanga an ho tur kar an chuan don lai takin mi tu ti hriat lo ten voisari an kap ti hriat ania tual chung mi pakhat chuan venglal khin u le a driver te hi
an motor chopin an kapa an thi veng chung chu abuai nuai mai power supply po an off venglal chu voithum an kapa driver po an ka fuwa athi ti in asoi venglal khin u hi dokomiu te ta sipaitenen kongzo thalai te an man thin ba ka thalai than khat chu an thi dan turkong an ruwa man thin ti in tual chungmi ten an soibok ani nganjun township kula kholal chu a in vennan sipaiten ral thuam an pe a in ro sakna sathina wangin thalai te an tlan chelom Mandalay region Minchian district nganjun township kula khua kholal angzo min chu military council ten ral thuam an koltira kholal chuan athurwal puinen an mani ta cho chimun chu an suwa sama khochung thalai te thil ti anga lantira sipaite khua kaulu atum thu tualchung thalai ten kheten media an thil ani kholal angzomin a hian zuni somni pariat khan military council te an khua kaulu tin in pakhat an ti chia in nei tu mai chia an ka phluma an ka hlum tak chu kholal angzomin ani ania ani nen hian an in ngai vak lo hlea military council te chuan tual chung thalai mi pali soisa in an man boka tun thleng hian an la chu lo ti hriat ani military council ten khu an chu asan rualin kholal hian azui ve ngala khatatang khan ral thuam akol ti hriat ani khochung mi pakhat chuan military council te khu a ni thum vel anon duty le nu chuan anon kal le ngai to lo civil dress in thuam mi pahni chu kholal bula an om thina khu a chu asan huna te aron hole huna te abula an om thin sipai nge minran nge an ni kan hrelo kholal chuan sipai te pek silai toy pakhat akola khu a chu asan dona piangin mipui mu turin alek chuak thin a chapo pui khop mai ma se khua chu are ruya wangin alung nilawa sipai a kau thina ma se an lo kal lawa wangin alung rual pui dalan turu taknen an huana cho chimun te chu an suwa samduna midang thil tia puin military council sipai te na a report ti in asoi ral thuam pistol kolta kholal hian oi omlo khopa khochung mi puite chunga a che ta wang hian a khothalai te chu an tlan sevek ti in an soi ani kani township RPG puakin nopang pani telin mi pathum anthia mi pali in hliam an tuar Sakai region kani township khopakhata nimin July ni ruk chhun khan ram hnuai atanga an hon RPG mu an enchin lain apuaka mi pathum thi in mi pali in hliam an tuar thita te hi kumhni le kumlimi mai cheno pang pahni le mi pa kum somthum pangami an nia mi pali in hliam an tuara hliam tuar zinga no pang kum sommi damdoi in hnai an pan pui ti lo chu hliam na lutuk an om lo ti hriat ani nimin tahan kalimyo din hun lo ngai thla ila zalen media ina tarlan danin nimin July ni ruk sangni le somni pakhat thole ni khan kalimyo township chunga mithi somli pani an oma Christian thlanmola mi somni pani William anni July thachunga kalimyo wathisa chu July ni khata mi somni paruk July ni hnia mi somni pathum July ni thuma mi somthum pathum July ni liya mi somni pasari July ni nga mi somni pasari nimin July ni ruk khan mi somli pani anni heti hian July ni khat atanga ni ruk inkar ni ruk chungin mithi zale somsari pariat an om ani COVID-19 nanna hluar chhauna kalimiowa thlakhat chungin COVID nanna kai dam lorin hlel mi zani le somsari chu Christian thlanmola phum ani to thu kalimio Christian thlanmol committee hne na tanga hriat ani kalimio Christian thlanmola hian zuni khata tanga ni somthum thleng thlakhat chung khan mipa za somruk pariat maichia zale pahni an vain mi zale somsari phum ani to a chungzinga chuan pastor sompakwa Catholic puithiam father pathum le kumsomli hnuai lam mi somni pariat te an tel thu kalimio Christian thlanmol committee member u san thon thang chuan a soya covid kai an tambera tun thla hi thlamasa ain an tamzoka an vain covid sikai ti chu a soi theilowa ron in phum then khat la in an soi chuang lawa covid wanga thi ni le ni lo an soi theilowa then khat chuan an soi du lo topa thi an tamta ka chuan thlan po atla chapa siam ngal zel ani thlan man po tlem chuan akai chhoto ti in a soi kalimiowa hian sakhobiak dana zirin thlanmol nei ani hloma tuna thiza ta chuan kalimiowa Christian sakhomi le sate chau tarlan ania sakhodang betu tele khonhai waya thi te nena belkhom chuan thlakata thiza chu mi zali chuang an ni arin om ani kalimio Christian thlanmol committee chinchia danin kalimiowa COVID-19 third wave a in tan ma atangin thlakata mi somruk le somriat inkar chorwalin an thi thina
covid tho thumna hnulama chuan thizat chu alet nga velin aron sang chhoti hriat ani covid-19 hripuya wangin kalimiowa in kai chhonna thina sang chho zela in phumna thlan mual man po pakhata cheng noi khata tangin noi khale sing khat thleng akai chho to a kalimiowa covid-19 damlo te dana kolkul khu a sarkar kwatara chuan sikai damlo zani somnga enkol mek annia tunhu a chuan traditional hospital le private covid center te hon tran aron ni to a covid sikai te chu covid center a enkol na an lak lain tunhu a chuan sikai damlo le rin hlel damlo tamjok chu covid center a in enkol a in mani ina mania in enkol an tamjoka chanchin thar berak an hriat danin July sarkar khat chungin kalimio covid kai le rin hlel thi te chu mi za an chuang to ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ani a ngai thatu zong zong te hin zawai chung alom thu kan soye